na mo cuma na matagni ko ni rongo ni bibo na tagi ke misa po. Niya na disambulu bidang na sero ko di sana. Cuma kira na mo cuma. Tu na sile. Disambula, oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bibo mataka mo ni kira mo rombo kamay na ono kina diwa. Na Bula FM. Ampala. Ni sambulu binaka sai koengo na bagale leka ni nonde tukutuku sibi ni tinika ono na lawo e nama ki mena rungo de nanda ni palimenti kataraba na kene tukutuku boga kina na tigini lawa boga boutaki e na non rabwa sabu tukutuku e na noa na turna na presidenti o ratu e pelne letikau e na lomo ni palimenti e rabaga matatataka ni na ndua na dhabu kala binaka kina mata ni tu na kena boga durumi na be tikini lawa ka boga tagitiko me na vita no taki na lomoni palimendi en weather tigo na ndami ni palimendi mai nei ka rua sa bulkandua ke nei ka rua sa bulkalima ni Oktoba esa baka sama tagatiko na bali bola ni ndo be taki ni mate ni tu me na sema te keda na basang bulkabana files sei bola ni boga buritigo e babala era mbita kitio kina e sona vakanda en na moirani no ndo bonua en ngauno ngo era kadibitiko en ndu ngauna na kisi ongoe na matabele o ilevu melo toka ia enandua batanga na dhala erambite kikina sa tonga toka o turani lewa aruna ala tunge na ika rua sabuka rua ni sebitemba me na rongo dikina na kisi ongo na ngauna talanga e na mbute kina e na oti na ngauna na DPP na kena dhukutivata na vei kisi kede sa rongo ia enandundun talanga kina DPP me na solia se warutaka na itukutuku ni ndo bimbe taki e na bugni kisi ongo me rauni to suiti ngakina na kena rongo di na kisi e rei kina matabele oi me rekira kini kuwa na tanga namba ki vasa ngabulu ka mbe taki ni tobulea me mbuto kota na rabusa ni yango Simran Singh o Vijay Prasad mbe taki ni aduruma boy loa na bono ni vaka mayango na raki lalmiti e na mbongi ni singatambu ka sanga me mbuto kota na rabusa ni yango Simran sangata na kena soli na mbele mauti be Prasad na ndo bembe taki ni obisa o Nilesh Kumar kakaya ni buno ya maleta na kena tango maki na mbula ni Vijay mai beira na leuli bonua e raboi tikutiko na bonua e adu kina na lenga i satorti wabesho na unongo e na bonua ni beba rutaki mai natambua e lautoka me adoba na ikatolu sangabu ni Septemba kina gito era bugado taki oir na matua toka na timi ni Vodafone Flying Fijians membaleta na non rebeli taki ngwendore tikina e bagara taka na non adaka na ndoni biwa bulidi o John McKee siang ni baka me lau rai beira na dorbo na ndondo ka se ndu ya lalo me baka ni so era lewe na tiko na timi ese karu ese katolinguna ngo mera boitavia na sotsoti ni burubura ia ngo endo na ka era baga bini bina ataka na bakelislesi ia nanu bina tiko na FBC TV na bitu na kaloko na mataka ni baro ngo rawa monina sarabakina na non robe ingali suminiwai o Englandi ke non da toni bala na Flying Fijians mai da bekir na bole leka ni non de tukutuku ni wading naka Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nando ba tu mai nanda ngono go me do ben na ruwa na ngo binga rabi na singale ni ko ni sambula binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa ki na ruwa na bi singale bo mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti wonga ni bi ani adu